pawa mari me savalalo mua ina mua. Mua ina mua. Le suafa le tama, le alo, ma le anganga pa ia. Ia whātasi le lima oto. Nā tofa i le komiti o Pulea Onga, i te maitai sā, mo whono maitu. Aua le wawe whaia le taulanga pa ia nei, sei solo le lei le amatanga o a onga. Whaftai le tātou komiti na vai malima, e tau mawhai le nei asu. Pau lava la wau me whai o le sau e whai le misa sā, ana patia pata whono maitu mane i ona tua whawhine, i ta maitai sā, a wale nei whamoemoe. I o maila ia, tātou mua ia mua o i le atua, ia paula na tanoa, i le tātou wholaunga, le nei akademikia, lua o lua ono. A fio mai le tuainga sā, i le sanctuario nei. Le tuainga o le malisi, le tuainga o le salesio. Le tuainga le fionga ya patele faleniko, ta mao le nei, matanga luenga ia pia le kafidro. A fio mai au nga whapae le langi ta mai taisa. Le whatama swali a inga felela. A fio mai o tau o ti a kono, mane o tau whaletua sunga i whawhea ngainga, mo o tau whaletua. A fio mai mātua. Tupu mai e tamari ma whailaunga whaletua matausi. A fio mai le lo whaiaonga. Tupu mai e whaletua matausi. A fio mai sa ngata malia i savalalo le whaululunga. Mahalo whanaua onga e fufonga ina vi inga o le tātou taulanga pa ia. A fio mai la wa fionga Sister Makelita Meni, Director of Catholic Education, le nei vaitau. Welcome. Io mai la ia tātou lima. Whaia le nei taulanga pa ia, e tui whaitoa le langi, wai le ai lava se mea tātou te mawhaia, e au noa, ma le tanoa, ma le kalasia, alo tātou matai le langi. Ia sau, teimi le lei, teimi whaingata, ia sau pea tātou te savavali whaatasi, le tau mawhainga o lau mua e fia, wata ua o lea a o onga e kalesia katoriko. Ie mua lavona tātou to ele ma whāto ese, teimi tātou te paie ai, teimi tātou te musua ai, whai atu le tua e whaamalosi tātou, ia tātou tā e luma, tā le mata o le vai, i le loto le lei, i le o onga o alo ma whanau. Oh
ia tātou tatalo. O ele tamae te alofa muti vale. O mai a o ngā katoliko i auluma i le nei taulanga pa ia. E mai lau whamanuianga. Mo moli mai lo wanga alofa ma lo wanga lelei. I pule o a onga. A inga whai a onga. Le ai uli a mātua. Ai mai se lava alo ma whanau i lau mua e fia. Ia mātou lima whātas. Mātou te whaia se melelei mō lau a fia. Au mai lo alofa. Mātou te tiu wha mātala o ai. I le mātou savalinga i le nei tausanga. O le mātou tatalo lea. Ono ke li solo mātou ali. O le fola folanga, tātou te mau mai le tusa ke nese. Lona mta upe tolu sifun mal fitu, fola mal fai upe tolu se yo le fa. Sid fai upe sifun mal le lua se yo sifun mal tolu. So e sid fai upe sifun mal fitu, fa wau le lua sifun mal vadu. O le matua, fa auta, o lo saule na fai miti. I nā tātou whasioti a te ia. Sa siri le alofo Isara elu ia Iosefa i o nā tali uma. A wana whanau o ia ina o toia ina ia. Wa ia whai se ofu tāla lua mona. Wa iloa o na uso wa siri le alofo lo la tauta maa ia te ia. Ai titi o na uso uma. Ona lātou ino ai lea ia te ia. Ma ua le mawhai o na tautala file mu ia te ia. Na o atua na uso leo i maa moia ro lātou ta maa se kema. O whai atu i Sara elu ia Iosefa.
E leo mamo ea o uso I se kema. Sauia, o te au ina atu oi ia te I lātou. Ua whai mai o ia te ia. O au lava le nei. Ua whai mai le tangata. Ua o ese I lātou le mea nei. A wana o whaalongo o lo whapea ane I lātou. Tātou o ia I tō tana. O na alu leo Iosefa, wa mulmuli atu I ona uso. Wa maua I lātou I tō tana. Wa lātou I loa mamao ia te ia. A o le I la talata o ia te I lātou. Wa lātou tau pule pule whasioti ia te ia. Wa whetau tatala I lātou, whaauta, o lo saule nā li I whaimiti. O le nei, o maia, I nā tātou whasioti ia te ia. Ma lafo I se tasilua. Ma tātou whapea ane, ua aina o ia e se manu ai. Wa lātou loa lea pe iai ni ana miti. Ua whaalongo iai o pena. Ma ana lawe a ia te ia ai o lātou lima. Wa lātou whai atu foi. Awal whasioti ia te ia. O whai atu foi reu pena ia I lātou. Awal whamali ingia le toto. Tu uia ia te ia I le nei lua. O lo I le vau. Ai awale o se lima ia te ia. Sa whapea ia. Na ia ana lawe a ia te ia. I o lātou lima. Ma whafo I atu ia te ia I lona tamaa. O atu Iosefa I ona uso. O na lātou te tala lea o lona ofu ia Iosefa. O lona ofu tala loa lea. Ua lātou ave ia te ia. Ma tuu wai I le lua. Sa le sua le lua. I le iai se vai. O na nonofo leo I lātou ma whai le ava. Wa te pae ua vaai. Whaauta, o le malanga sa I Samaeli ua o mai kiriata. Ma a lātou kāmela. O lo ave pulu se turo, ma pulu pāsama, ma pulu la tano. O le ai lātou e ave ifo ai I ai kupito. O whai ane iuta I ona uso. Se ale au ngā pe a tātou whasioti lo tātou uso. Ma ufi lo na toto. O maia, I nā tātou whatauwina ia I sa I Samaeli. Ai awale o tātou lima ia te ia. Awa, o lo tātou uso ma lo tātou lava tino ia. Wa whaalongo ai o na uso ia te ia. O no ane leo tangata I miti ana. O e whatau oa. O na lātou sisi lea ma awa ia Iosefa ai le lua. Ma lātou whaatau ia Iosefa I sa I Samaeli. I tupe e lua fulu. O na lātou awatua lea o Iosefa I ai kupito. O le upu ale alii. O le salamo fetaliai. Ia o tau mana tua mea mamana, ua whaia e le alii. Ia o tau mana tua mea mamana, ua whaia e le alii. Waya
tofa tofa ia te ia. Wa whape mai le rii, iau tōtoi foi mai a te au, ma o tau loto a toa, a wai alofa fua, ma alofa muti muti vare mai o ia. Sireli ma oto. Ole fola flanga male valia ma paya mata yo. Ta upo e ono, for mai fai upo e fitu, fa wau il fai upo e se furu malirima. O le matua, ia fa apea o tou o ne tatalo. A o tou tatalo, awane tautui au tou upo, e pe onu ese, wa fa tai la tou, o le tele a la tou upo, e talia ai la tou. O le nei, aua le o tau whapei o i lātou, a wau sira whielo o tau tamā, me o tau mātiti vai, au le i o le atu o tau i a te ia. O le nei, ia whapea o tau o le tatalo, lo mātou tamā o i le langi, ia apa ia lo suafa, i o mai lo malo, ia whaia lo finangalo, i le lalo langi pe o na whaia i le langi. Ia e fua i mai a te mātou, i le aso nei, a mātou me ai te tau ma le aso. Ia e wha mangalo i a te mātou, i a mātou wangsala. E pe o mātou foi, o na mātou wha mangalo i nātu, i e wangale anga mai a te mātou. Aua foi e te taita ina i mātou, i le whao so songa. Ai ala vea i mātou ai le leanga. A wā, a whai to te whaamangalo i nātu tangata i ala tō wangsala, e whaamangalo i fo i o tō,
e lo o tau tama o i le langi. Ai a whai tō te le whaamangarina atu tangata i ala tō mangsala. E le whaamangarina fo'i e lo o tau tama a o tō wangasala. Ole talalele ia le ali i Whawhakaile ka kokomiki o pule a onga mo le whaonga ale whaikaunga mo mua o le so kala ia Iosef o le whaimiki ma ngai ai o le kokolunga pesenga le salama o whakaria. We should never forget me le lei e whai e le kua mo oe, mo au, mo kākou. A le evangelia le nga filifili e le komiki. Our Father, o le kakalo le makama le langi. Ai se a, of sili aku ia, system, la kokua ngange ia, pongo mai, kula ma ua piki ele pa mai. Suppose, o le ngaruenga whawhai a onga. It has to be a prayer, or otherwise, ele a koking or kama. It's beautiful. O le kako wola whawhai a onga o lo soifua o e o whai a onga, we must always remember our responsibility, our task is a prayer. O le kakalo, whamaile amakanga o le evangelia, whamai Yesu, awale yap kakou, ai whai upu ia. Lo ka mau le langi a makal ka ko aso whawhai a onga ke waku lo loko a ku mai le whai ko loko a le la pisi langa sau le whale ku uai e whai lo tamai whaapa ia la unga ruenga nei aso ia lo ma ngai ia ala ke o klopo ko anga ko whai le siwaenga o kalo. Give us our daily bread. E le o whalawa, whonga le whalawa. O le daily bread, o le blessing, o le aso. O a ua whai a onga le atua, a mailau whaamangianga mo la u. Ngā nuenga whai a onga ngei aso. Wai le mange. Ia kongi a kuloa, whaamangaloa o pēr au sise, whaamangaloa o pēr au palawale le vasenga, o oke le vasenga. Iwai, le maanga ia o le whainga o le kalo, it's a prayer, maanga ia le komiki. Pea koe whamai, o le ngā luenga whawhai a onga pea inga whai, o le kakalo. Whai unga o kalo le kakalo. Ua le ke a vea au. Lead us into, do not ave ma ko le temptation. Why? Umalola waso whawhai aonga. Ka kalo le amakanga kia i umalpa, ongor ko kele wheo kako whai aonga e makai le ko kele. Ku lole makai o le pa, e waku lo e taumua, alau kalo mga e whai lumalpa le atuae. O ava, holy be your name, sa we wha holy au lau ngaluenga ngale o ai o. Give us our daily bread, your daily blessing. Le vasenga, le classroom. Whamangalo, ia uso whaia o ngalai whaia o kala. Iwa, o lau ka kalo ngai whai. Wai le aia se ai nga whaia o ngai le leilo, les whaia o nga por kala ia. Le abenga whai kai ia Iosef.
O ngai kikilo aku le auso, pe papulai o se fo lakama. O kongo foi o ainga whaia o ngā ka iloi al makoa o ngai sang ele koe mo wai mea ia. O kongo o ainga whaia o ngai wea ku loa les whaia o ngai lepe e pe e fures whaia o ngai maka le pule fa mai. Hiu, teika. Mea ngā len kupul whai kaunga mua mua. Ki kile oku le au so ia Iosefa, ala ela ku Iosefa marako pai wa ala el whakoa. Mai kama whai miki lan, la kali al kakamana, pakalo i. Le foi e kupu i kako ainga whai aong. E wa aia kulo le su wa whai ongo star les whai aonga mai. Su e lo foi ase me whaleanga e ko uluisi star i lalo. It's happened. Sa o le kako komiki o whai aong. Whai le kakalo e whai o le awa whara. A wā o louso i fua whai aonga. Ma le kako makawhai oi ma le pikola au o le kakalo. O ngā mo'i la i o le kako au nganga. O ngā mo'i la ia. E me ma ngai anga kupua ele i o ngai misa. O leo ka whaia ka o kui whaia onga. Ke longa whaia onga. So se whaia onga le leia. E le ngalo i ka maiki. A e alu ngei ka kalangonga ahinga. E ka uwa mai. E. O misnga e se le leia o lau whaia onga. They will remember you forever. They will. Mai len maa ngai o ngā ruenga whaia onga. Al ponga foi. A le anga lau whaia onga. They will always remember you forever. E le ngā alwhaia o ngā lelei, mai maupea ngā alu ngā piko lea. Ai vai au a ka alu mele ka ke ka asolo i fafu, i a pungu i fafu. Fe kau i laka mai kiki a onga. Oh, ka le māngaia. It's a beautiful vocation to be a teacher because the students will always remember you. Yeah, why not become a whaia onga? E se le māngaia. Pea le leinga whai. O alusu engi. Se whaia lau ka avale. Mā kou le poulong whanima kou whongore. E lua ka avale le whai. Ai le mwhainga release me anga le kongia. Le mā kou van ma le mā kou lori. La lawa release mi le van. Ai sea. O ka me kuai e taun posko e ala fua le nga whai e le van. Fa koso mai ma lori ave o. Koso mai ma la ai hopo koso lori a ngaf. O kalakua ngaf. Wai le maa ngai o le whai a o. O whai lor ka mai kiki le sila fie fung mai kuma. Ko filau ma pea. Pea kua mai lau pinu. Fa pe... Se lau pa se ngan pin fai. O kangolola ia top up le. Se lau lima sfulu ka kongi up. A umalola ia kango koko e se lau lo sfulu. Ko kongi lo ngal kors. E vale mahanga i o meo le masangi i kamakuai. Alu ake le meke fong mai kuma valu le urua ngafi. That's the beauty being a whaiaonga. E manga kua o e kamaiki. O lau lui la mo whaianga, we become good teachers. Because your legacy e alu. E whai fo le whangau ka maiki ngā sānga ia o e whai ka maiki. E ke loa sistale. O ka le sa whaiaonga ia. Wewa, e le uma, e keeps on going. O ke whikau fo e ka maiki whamai maa, le ska maiki whaingi mai. Vai le maa ila le ing lau sasanga. Ngai lalo ngā me ki o whapea kaka. That's the beauty of being a teacher. Mang kua oe. Whailar kako o ngā ruenga. E le aia se whaia o ngai. E ova so ngā ka mai pe ova fo so ngā whaavalivalea. It doesn't matter who we are, what we are, or our qualifications. O le aso se mako pule a o ngai oi popou. E umaloa ave le director a o ngai sosoanga me waka fiu meo whapea ma o isikanga ka le rope mo i qualification pe ia la e.
pea le fai le IA po le IA le mea o qualification. Piu e fai kau. It's okay to have a bachelor, a degree, a diploma, and experience. Pato la ului mo kākou because now, for mai le kaumiki, whamangaku o le whaia onga, o le kākou piko la au ma le makawhai oi, o le kakalo, ti ati ala o tatalo. Therefore, e kakau wa onga whai whalelei, e wheme sawa, from here, from the heart, po le aro kākou le a koa, I kongo le classroom, kongo le workshop, ai a whai le whaku e loe ka maike ke alofa I alako. And that is a good starting point. E loa loe ka maike o le whai a onga. E ia le whaku mo lako. Wa isi a me uma kako ke whai a ngale waku a sau. Mai kako o work le, e ke laku kai au o over work. Wa le feel ka mai kiki ai. Ai ngalo la kwa vasenga vai ka ko ka la le fa ka ko melia. E anu lo fa mai ka fefe le ko kongi pini ale foi ko faingi mi. Why? E lo ai ka mai when we after the money we're no good. La lui fa ma ko fongo PTA sangile ngaf. O lu inga mākua, a kako koe so kupe. A war koe involve ai whai a onga. U ngā I lo whai a onga e o e sua lapa, uka ma lapa. Lea le si lapa. Ma le lapa, ma le si lapa. O whai a onga e sua uma lapa. Ai o kako mākua, e sua e mai le kupe, ko kongi e whai a onga. E ala whainga ngofo whai a onga ma whaila ko mea ka mai mea kongo klase nga ngale pule. Ongo le mea lea. E lau whaasail ma ko onga sangelen ko e whainga so e ngā kupe whaavasenga, whale a onga. Ai o ma kou ma kua e su e le kupe, e ko kongi e whai a onga. Onga osola I o le fia o le whai a onga. E whai a onga. O le kausanga lea, o lo kengo fofo le ofisa. Ai, sala lau solo fai a onga sangele fai meo le. E kufa mea, ai lo le mea nganga o e fai la onga. Nga o e fai a onga ele I o e fai ngi fundraise fe o e pia ma kufa solo mea. E lau fa asan ma ka onga, vai le sawa sangele le la sawa, a ko le fai keke. Paka e, le maunga ifi. Vai le nga ave fo le aula kapia pa ke le mika, nga fipe nga fai a inga fo le mako aula kapia. Pat fa mai pakele anga fai inga fia. What more do you want? It's a happy fai inga la fia ka mai. Ale anu le wa le ngau kango ki kilo mo resort nga uma ku last year. E uli va alma ko nga sangele resort. Ki kilo le page nga for next year. E sa unge wale uli va. Awan wa ko ya bu fa pe la loi awa ko ke le alu le la alu e ma ko will become very good, will make you proud isia onga pai so ola kala le fe kai e au ka koriko ka ke o mai o kidisia Samoa la mosa kulua me kis ka ke o mai ua apuki umai e kalesia ia e lua Samoa. Wai lea ka mai o kako au misiongal. Fai fe au marisi, ka po sa marisi, Samo, felela marisi. You know what they did? Education. Education. Sa iri me kisi ma le whakasa, kako o mai ngei ar kasiva, kasivalu, Farima, Sister Cecilia. Farima. Sa waka ko, sa waku fakas. Ai sa, oa onga.
Education, education, education. We were nobody when we arrived in Shorty or Samoa. O Christian umakangaka ilalo le whaamanu o le meokisi ma le whakasa. O maile au misiongale o le malisi, pai fe au ai mese a whelela makamai kaisa. Ko soa onga. Sa waka koule I kilo akula mo sa bui vale o mai kamai. Sa waka koulunga I ai lalo I la ko aonga. I'm not lying. Ko le pu TV o ke lo pala ai whela ka. Sa waka ko walulunga. La menga ko o ke ka ko e look down na ka koliko ka ko aonga. Ave le fatuatua, ave Robert Louis, ave Colis. Ke leo ka mai ke umai savalalo. O la kua kau po ka rene le pule Colisi le avako ka mai ki o. Mo ia la kala. Pat na koe pi o ala ka ko o. We Catholics started it. We look down na ka ko I ka ko aonga. La ului le makua ia a fio mai. Ele saul ka po sa por felela por pakele por epikopo lift me up aonga. We together community o le sinotality le enka kalango le saul le nuncio. Together in communion o le mission o ka ko aonga ka ke fai fakas. O le lui le e saule a kua e whaamanguia wai le ia se so a kākou kua perfect lava. O le a e sisele a kala mai, o ke poko a kui le sifai a onga lale. Rubbish. E kukusa uma mea alofa. What we have, o le mea alofa mai le kua. O le mea alofa lea, kākou ke kau ai alo ma whangau. Ai kākou ke whaamoe moe, do kako kapa au le lang. Ma fai whakase e fai le loko. O la ulu ile el pule anga nga fai le fongo a fai fe au la solua. This week, a vele kala o kakwa. O nga fai le fongo a nga fia ki a kongo ma. Ma soangi fai whakase le aunga ke lo si o fai a mai alo ma whangau. E ave ia onga. Me se a kolisi. Anga ele maua umangi primary ngā kakako primary whalwha. Ngā le kolu kako primary sabai. O laki lo ele kako primary ngau kai I o ke langi le manu rui o manu lo le. Le ua ngai ai. But we don't have primary everywhere. Mai maupe anga koe ko kele ngise. Pia whaakapo sawa ka koso aku primary everywhere. Ia. O lava ia kala ua ka pili a ma sister le umi o lo kau kala. Swa faltama le a ngang pa ia. Let's be upstanding for our prayers of the faithful. Let us pray, Heavenly Father, that you bless us today as we gather, and we pray that we will always respect the dignity of each of our students, and that we will work honestly and tirelessly for their good. Lord, hear us. For the church, let us pray for our church leader, our Holy Father, Pope Leo XIV, the College of Bishops and Cardinals, our nuns, and all laity who work for the spreading of the good news, that our Lord may grant them with the grace that they need to continue to work for the extension of his kingdom here on earth. We pray to the Lord. Our prayer. For world leaders, that through God's grace, they may lead with humility and wisdom, working for justice and peace among all nations. May they seek an end to war and uphold the dignity of every human person. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Yesu a ngā lofa manai, o lau totoi sausawina ai I mātou.
Ma i lātou o lo whaata o tolia i le whaleefu, ma le apulusia o tō whanga. Ma tau te talo i lau whaamalo longa mana, ia taulu i loto ma nganga mawhatia o i lātou uma, ua maua i ngase ngase o le tino. Mana tua fo'i whaia o ngā uma, ua malo loio lātou tō whanga, ona o ngase ngase o le tino, o la tātou o lenga lea i le li i. Lea li e whafo mai. Ia tātou talo molo tātou whaiva alo whilima. Ia ala le il matua o whaiva o awa onga. Ia soswani pele anganga o le atua. Ia tātou tiute. Ia tātou whaatino ma le alofa. Ia tātou whaatino ma le on sai. Ma ia whaia ma le whaamaoni. Lo tātou palawina. E mana tuai foi whanau aonga. Ina ia wapenana soswan pele anganga o le atua. Ia te la tau, ia ilunga ia te la tau le mana. Ai maisio me alofa le anganga pa ia. E soswan ia ilo la tau tamu whai. A wā so la tau lumanai manuia. Lumanai a inga nuu ma e kālesia. O la tātou o lenga lea i leri. Lea li e whafo mai. Tau whai o tātou talo. Whautua le tātou tinapa ia. Manuia Maria, tangata uma, e whalango lango, ia te oe, tātou vini, ia tātou o lenga umalawa o ne o keliso. Lo tātou wali i. Thank you.
tua, a onga le kalesia ia to o tau talo. E tali leia la tātou taulanga e le tua le tamae ona le mana uma. Le ali ia vea fua neu sa kalameta. So animo lau mua e fia o le mātou wa onga. Ina ia te enga le whawaiwai, ai afisi le whamalosi, i alo ma whanau o launga. O le mātou o le ngalea, o nau keli solo mātou ali. Ia fatasi le ali moto. Tātou whaftai, le alilo tātou atua. Le tamau le atua soifua whawa we o le malo siumalawa. Mita matanga whaia e moi mātou le nganga whaftai la ua fia. Ono la mātou singa o le whanga fulu. Ua whasao ai o mātou waiwainga whal tangata. Ai si whatasi le vi inga ma le whaftai. Ono mea mamana we whaia moi mātou. Ina ia mātou ola le ami o tonu. Ola le alofa. Ola le tautua. Ai whaise au nanga, e fo ia tuai sa mātou tatalo leo tele i la ua fio. Ma fuanga ia mātou whata si mangelo malkangelo, hau pa ia umwele langi, hau mātou swina la latou pese whaitu mau, o lovi inga. Ia we matuapa wala o le punanga o pa ia uma. A wina mai lo wanganga e whapa ia nei mea lofu. A vei la tau moi mātou. O le tino ma le toto. O lo mātou wali o Yesu Kelisu. O le tuina tui e le oti nei e talielo na lava malie. Na tango i ele areto ma vatu ia te o ele whaftai. Tofi ia le areto ma vatu lona usoo ma le whape atu. I nā whtango fia iai o tau malava ma ai iai o lo tino le nei e fo ina atu mo o tau. Tau maftangan tango i lei to e watu ia te oile whaftai ma le veinga to watu lei pulo na so o ma le whape atu. I nā whtango fia iai o tau malava mawheinu iai o le ipule nei o lau toto
Toto le whenga inga whau ma le whawawau, o le a whamalingina mo o tau ma tangata uma, mo le whamangalo ina o ansala. I o tau whaia le nei sauninga, ma whamanatu i hatea. O le misteri o le whatotua. Tungolon mali umalona toi tu mātou te moli ato e le tamae, le nei are to le ola ma le nei po le whaulatanga, mātou te whafta i ato e, walo i e mātou e tutu i o luma, mau auna i ato e, fe soso anima i a mātou uma, o ewa mau tu whanga i le tino ma le toto keliso, ina ia whātas tasia i mātou, i le mafutanga e tasi a le anganga pā ia. Le alia ia e manatua lau e kane sia le lalolangi atoa, mātou wola i le alofa whaatasi ma pope leo sifunu malifana mātou ta mapa ia, mo se Vitorio tui le mātou aki e kopo ma le tu ainga sa umalava, ai mai se au auna, whaia onga katoliko, lau mua ese o whapenau na tautuaina lo finangalo i to tonu si o mātou nei atunuu. Ia mana tua, mātou uso, tua whawhine. Ua fōi atu i lātou mālolonga, whaamoe le toitu wa. Ia taria i lātou whaatasi, tangata mārili uma, mālama o laua whio. Ia lofa mai e te i mātou umalawa. Ina ia mātou, aunga mātou e awai whaatasi, e ola whaapapau ma Maria, le tina taupou o le atua, whaatasi ma pose tolo, ma le aupa ia uma, whaatino ina lo finangalo i tupulanga uma. Mātou te whia vivi ma whane ne whaatasi, ma i lātou i laua whio, e ala atu i lo walo, Iesu Keriso. Le tamama mana e ono ia whātasi mai ana ia te ia, i le mafutanga ma le anganga pā ia, o le vinga ma le malu atoa i la wawhio, i le whawawau lava. Ia tātou talo ma le whalangolango le tama, le tatalo na o e keliso mo i tātou.
ai mātou le li e mai le anga uma. Ma mai a mātou le file mui o mātou aso. I lo alofa muti muti vale. Pasau mātou mai le angsala. Pui pui e mātou mai atu ngalunga uma. Au mātou whata tali atu ma le whamoe mo e whiawhia. Mo le whia mai o le mātou whaola. O Yesu ke liso. Ke liso ne fai atu lau apostolo, o te tuatu ia te o tau lo filemu, o lo filemu o te fai atu ia te o tau. Awane e sila sila ia mātou wansala, au le fatu tuo au e kalesia, au mai a mātou le filemu ma le tasi o lo malo, o le ua soifua ai le whaavavau lava. Ia ia tau tau tu mau le lo fau ke liso. Ia tātou peo fōtai nei le pai longa o le file mu. Peace mai, kai lawa. E fia ai ngana kasi ale ai. Kai peace. Ai Robert. Pauta ia Yesu ke liso. Pauta ilena te veseanga sala le lalolangi. Amu ia o e ma o valaulie le tali swanga a le tamai mamue. Bertinu malitoto ke liso e mawa umana wai tatou le ola e whakawau. Amen.
Koe whaingiskala le patu I ngau ka le hola le malisi, pat le nganga whawhakai ai e le mwhainga ku ua. Ka komiki a pule a onga, pule o Tom Bosco I ala fua, ka mai kai a palepo pule o le preschool I ngau kai mō pe au ngai ia le ngaka. Vai malima, sister le pule o I Safotu, ia ngau sister lava le asa I ai wole koe wa esel mena le pule I kong kalake al mako I ku ai nga o fale. Ia, koe su ese sui faa po ele ko faa, ku aku le faa kongoa o ngai ngā lue malmerea, au le nganga whawhakai ngai yasu, ma ngai a ki o whawhakai, a mai se pati mor kako o whai pese wha mole, ma ngai a tele la o whai pese. Yo wa ai o mai au ko vai moso ka o ma tava lalo welo. Ke pakanga le ma ku ai se ale. Whawhakai mis wa I wa oliko sa tau station ma ngai a ke le kai pese so le sa o a I pe akori o le a le mea. Ma lo ka penga. E le ke I ale leivi ingo le kua. Whawhakai ka kou kala au. Le komiki o mea ia o lunga le mea lele, ia ma le au vaenga lai whaase mai pese kua. Malo. Le sangkwalio, le au oskaulanga whawhakai, ele mea fōua maanga ia, o ke saungi, wa I involve ele Philosophical College I whongo pule a onga. Ia, ele se mea leanga ai, nga wa iai kongo ki sau e whai akul whongo pule a ongo alu ka whao e se aso alo iai ma le pule o moa. Ia, ka ko wo I le se me le anga whapenga. Wa le uko lua fisili mai pe iai moa ke sau le vanga iai moa. Se uko fisili mai se whamon mole. Ia. O makarango e se whai pe sau ngole whaakongoa o ngai ngau kao le la manga o ia si mai lau mua uma. O ngā whai e lola I o ngai anga kofinga langa port, Catholic Education Port. Ku sa whai ape umange kau sanga o sila sister, e lei whaua lo mai se aso e kas, o lei whai e pressure mai a o e whai lo se pule po paulo. Ke musa e kope au ki kilo ma sanga au ki kilo. O ngā mawela ia ka ke whewhe e whaavave se mea. Ia e kua pea sister le Catholic Education Board o ngā ia lava e kofia. Ia ngā leo mai ia kia ua e le skala le. E a whe e le skala e le memba e mai kia le skala assist. Ia. Ma pāse e lola ia. Whawhakai TV. I le ngei aso ia al whawhakai le awas kaulanga. Ma ngai a kele. E ia ka ngaka e mesala usawa I complain e mamao le o mai. But this is le synodality le ngaka kalango e le sau le nuncio. O le o mai whakasi whapengei e ngaka kungu whaela ia pakia paka. Ia, thank you. Ia tātou tatalo. Fai lo le kakalo o koe mongkuor mea o fio e mawhawhawr ke mo launa. Ke lu ia a inga whai a o ngai whaima ma o e whai seko weekend kakalo. I was so impressed le weekend na sangaka maari e vai moso le staff ma kamai kaisa o ka le maangaia. E le ngaka le misa ma lako whakunga le ukale skia. Ia. Ke lu ia umaisi a o ngai whaile mea ngā. O aru eselo ma Tom Bosco sa longo ke leo koe vai akua o whai ngā mea ngā o akao pāki le whai mai. Ka kalo kua I Tom Bosco sa le longa. Whai se weekend e o e afo. E whai se, be with your God, e sa we help. O le mea ngā lengo whiu e mawhawhau.
Le ali ie, po ai mai ai mātou le nganga lofa le na i to tono mātou taito tasi, mai mātou whaatasi a vele sa kalameta, o le Eukaristia, whaamalo si au ai lo mātou au nanga, le mātou pito la au whawhai aonga. O le mātou o le ngalea, o nau ke liso lo mātou ali Ia whatasi le lima o tau. Whamanuia mai le atua e ona le manauma, le tama, le alo, ma le anganga paia.